Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki khubor bamta kasngi. Menen kasing ka arp sautri u agos arjar pendrew. Kahnyo tre border dispute redressal forum HBD RF kalapan long ya jinyalang hami mentedu West Jentahil District Meghalaya. Ki kambat kirai bala pendep bala syimha kane ke jinyalang kilong kumni harum. Layo ban penkuburom ya ikong da ailang suceng na kasnong mujam namar kakam shlur jong i ban yesai an bat ki pulit asam ha kapor baki temu ban wanra ya kinong yalam snong bat ki rupat ba ban lek tap vote sha asam ha kane ka MLA election ka badang syudap. Lapenrung bat pediang ya ki dokot thamai jong ka forum kumbash pongut. Larai ban lay ajing tho syakin ro pungut ki MLA nak bentak include but recognize ya kasunong khasi penar ha elaka labang nong plut blok 1 syaka jela Meghalaya kumbala dep ban penim ya kani ka elaka da ka Jentia Hills Autonomous District Council JHADC la ai sanat ya u acting doloi ki wa hech nong bat ki notification jing itu ya kisnong larai ban penlong ya ki SIT in demonstration hasilong kum kadak ban penbor ya kasorkar ban pendep kloy ya kani kakam ya katarik bat kapor bat kajaka an sapen baik Tomenta kesni ka arpo sautrek mena agos nem arjar arpo onreu tena galiang jungi gukahnya trap border dispute resal forum HPDRF kabadero artat kesni jogo jingdap news nem jogo forum ha ka bangle nilai lemti nak benta kadau ba dausan jo gari bagai benreu gajing ade ba usam tinglayo ban penlong kene gajing yalang hang ne ha mi mentedu West Jentahil District bat ngisnya nguru ya ki perlok sembalang ki bana gibe pat ki kenhun bedor kat lem bat mi ha kene kopor te kum negaliang juga Meghalaya People's United Front MPUF bat kum jumo na KJSM naga lapangap unit bat kumju naga JNC redon lang bat ni bat ha ju koporu kile don lang kum chairman snong secretary snong bat ibe long kumi nang te na po snong mojam kepada hak po blok 1 bat ha kan ke jingelang nilayo ban ya keren ya sibun kita kimat ki jura kamtam ki badon kam ke jingede bat uput usam te ke badangkong ni seungu bakum ke forum ha ke jing persyang ke berit nilayo ban pedang sengau bah ya iwe ilong kemi iba nak senong mojam iba kerteng ikong da ailang suciang nak benta kakam seluruh kejungi ba yeng ban ya koran front bat kita ki asam polis haka por ba kini ki polis asam kimut ban legra dagabor ya ki nokit kam jo senong mojam bar ki pat nyong senong ban penbor ki ba kin theput cha asam hakane election beladep bat dalor kaniru ngilayo ban pediang bat penrung dekot mai syaka HPRF ya kumba kendali ni cipeungut ki members ke batmai bat ke babunru neki gede gelong kemi tena kaliang hi jong ke forum ni pediang sengau baharu ya kini ki kilong kemi bat kumju ki urang ba ki ba keluar bani trelang bat ngi kum ke forum bat da kajing ya don lang kajung ki da kajing join lang kajung ki kan long kajing aibor kajing aiban sim yang ngi forum bagi dang la ban ai kajing syukri ka bakhamba ya kari bagi jai benriu haki por bar kesingi bansawan bat ka agenda he ka bakongsan ka bangi kren ha ka de kajing yalang bat karai ka bangi sim kalong kane ba hadin kajing yalim ti jong ka forum lah nyau tuli kisnam bat hadin kijing thok i babun ki bang ledap ai bat hadin kijing kendu jongi bat ki deputy chief minister armut bat chief minister na gawe ka por bat wat baka sarkar Meghalaya ru ngilayo ban songjing yalang hagajing ide bat ki agenda la niki mat ki jura jong put usam bat ba kham tame galong ban penrung kerteng ban inclusion ni recognize no yiti ki snong ki badon spok blok 1 kumbala pen imya ke elaka de Jentahil Autonomous District Council bat rule aisanat yo acting doloy jongka elaka labang nang pelut la pen imru yiti ki snong la notify ru yiti ki snong la aisanat ru ki snong tiga sarkar Meghalaya ru kadai ban include kadai ban recognize yiti ki snong baro
kemudian po blok won cha ka sarkar Meghalaya ban penrung iki haki constituency MLA bat kumjuru haki blok bat kumju haki polling station haka electoral rule jo sarkar Meghalaya bat kumju habarohi ki department jo sarkar kenam ki tegi beriu nang tekin yo no ki jing itu bapura ku ginong song snong jongka jela Meghalaya mereka juga por kin yo ban apply ki hot kisla bran kam joki naduki birth certificate haduki election photo identity card nang ta ka ki smart card ki MHIS card nang ta ku ki serial tribe certificate bar ki di te kane ka we ka mat ka bran kam ka we kran ka lomba ya mentahi ngimpat bu mo ngimpat fix kata kadet lanong inlek rai ka rai ka bangirai banta ka lomba nilarai ban ai no daga jingthok Shaki riu peumut ki MLA jongka sarkar jongi jongka sarkar Meghalaya ban hadin nangta ngim sa chimru ya karai ban pelong daka street demonstration ani ka jongi khik ba chismi hasilong ya ka cakka ngim sabu bat ya ka por bat ka tarik ngim sabu ndre gine gelong ke artali ki rai ki ba nilashim hagane ki jingelang jongi kabelong mentagasni